अखोई से आदि वाखंड दी जाम चौवा अखोई विभम कदाई तनो आई बेकेटन पंजागे अखोई वराक भेली दा लोन से आदि इंट्रोड्यूस लो पसे 1956 तनी 56 से ngasi भावना अखोई न सुन आना अवलप मतमदा 57 की फर्स्ट मार्च की लाइटम भावगी अदु आदि ngasi वराक तंपाकता लेरीबसे अखोई मणिपुर मीडियम स्कूल चाम हुमुमगा असु ताम लेरबा अखोई सिबो हुजी मणिपुरी मीडियम की पोस्ट आई समचम हाइजाके मणिपुरी मीडियम की टेट थारे मणिपुरी मीडियम स्पेसिफिक मणिपुरी मीडियम स्पेसिफिक बेंगली मीडियम टेट एग्जामिनेशन दा आईडी कासारदगी मी चौंगा अरामपन दोगी हेलाकंदी डिस्ट्रिक्ट की मी आईडी मरपुतरा अरेक असुगन चाम अलिसि चामरीगा आदि अरामपन पास तौरपसिगा अखोई विभम कदलेया अखोई पोस्टरा मंगा खतंग लेये बोराक भेलीदा रिमेनिंग से लेते है ना अखोई से कथाले बोराक भेलीदा ते क्वालिफाइड असुगन से असी चाकरी फंगदना लेयरम करे अदोगी ए संबत मनाइके हार अक्टूबर 1917 दा आईडी आशा दा आईडी अखोई टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट सिंसे सॉल्व तौबदगी आसाम सरकार ना कइनोदा आईडी बेंगल की आईडी बेंगली स्पेसिफिक बेंगली मीडियम दा आईडी टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट तमा अप्लाई तौब जाने ना हार अक्टूबर 1917 दा एडवर्टाइज तौरी रोमोटो भेली ना आईडी बोरो आसामी साइड बोराक भेली दा असुक जामा चामबिगा अमल हेवरीबा के क्वालिफाइड कैंडिडेट सिंह कलाई थम जोरिबो मदवा सिकल लेते आई और आगे चलगा कोई तारीख तरुकता सितंबर आगे तारीख अक्टूबर तारीख तरुकता कोई आदि प्रेयर मा सामने चीफ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर दा तौजागे अदुवा कोई ना हागी कोई ऐसे नि कोई लोन से सुखजान 1957 दे इंट्रोड्यूस तौरपनी असिगी लोन से मुझे टेट क्वालिफाइड मुझे स्पेसिफिक मणिपुरी मीडियम दा पास तौरका मुई पोसे कराई थमदुरी भाई मुझे हाई जरूगा मोजु करीम दा केनो तौरके दुई तारीख मपन दा चलगा इना आसाम के बोरो साहित्य सभा की प्रेसिडेंट ध्रुवज्योति बोरागा तौरगा इना केनो दा आसाम के चीफ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर दा हाई अबदा मखोइना स्टूडेंट्स पेरी मसाइल लेते है ना बोराक भेली दा मणिपुरी पोस्ट लेते है ना कथक के बडो मदु आई नाइबा 1956 ता इंट्रोड्यूस तौरपा 57 दे की तंबा होगतपा more than 165 LP school aduna adugolo ina high school ME school university level da what university tammi manipur adu assam university tammi ba asi manipuri je assam ki manipuri dani kari kino koi lo je noi kari kino ngamjaga akoi manipuri specific medium manipuri da parikha than bi chance bi je karino past or mine short to view waina adu chief education minister na haidi haibire akoi haidi step by step masi solve togane loina ngasi haidi sorbo sikha obitan di enoda haidi september ki thada sorbo sikha da kham loksan gare remaining do state pulda loksan ngasi asam da subjamna haidi barak valley da koi loan che hingal liba मणिपुरी स्पेस क्वालिफाइड कोइरबा कांगु सिन चाकरी फंगना होजे अनलाइदी बसेली होजे रेगुलराइज होइरे असिनी अखोइ जे आइदि अखोइ एमएलए लेते मंत्री म लेते करी फिबम नो मदुदी का तौगनाइ द कोइ परिषद ना मपी मपा सकना गवर्नमेंट फाइट तौरगा आसि आइदि सिस्टम ngasi तौरिबा अखोइ आवा से ले ngasi मुनि आदि अकोई मिटे था
ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯃꯤडिꯌꯝ ꯇꯝꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯇꯝꯈꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯤꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯤडिꯌꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨ ꯃꯨꯜꯂꯒ ꯑꯦꯃꯥꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯡꯍꯟꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯁꯤꯔꯕꯗꯤ ꯖꯥꯇꯤ ꯃꯨꯠꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯂꯣꯟ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯦꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯔꯤꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯔꯥꯃꯔꯤꯅꯤꯗ 14 days loan amount sidi aduna akhoi asi century si loirakpada akhoi lo prithibi de ji loan khaibong mangini 7,000 je khaibong mangini adu akhoi bibam so ai ngasi asam adi Romundo Valley da Munipuri Median porikha thawai adi 1991 de haurapa porikha thana metric sina adi 94 Asi 95 teng metric perkataan ngasi Brahmaputra Valley da Manipur media mut khare hai bdia asi ni koi condition isana jati ngandori do la koi gi akoi ya ngang sing kari se mama na akoi loan tam de koi karai lai gani akoi karamai ngeni akoi jati se kari inwado ngasi adi world gi UNESCO की वर्ल्ड की हेरिटेज था अकोई आदि अकोई कल्चर से आया मुखा वांग है के दो पृथ्वी दा 8 पोजीशन नि अकोई की नॉर्थ चंकी तो ना 8 पोजीशन नि अते ती लाइफ से दे को ना लाख पंता नि भारत अकोई की तो जाना चौखलबा कल्चर चौखलबा लोन असिंगसी kan आदि खगा तो न मयें का सले असि दि अकोई बिबम दे ngasai kita ayukta am kai akoi mite ano je monopri tokrosi mite wo gada bani mite wo gada mi ibu ayukta modare tale oira bituna hai yam phaja khare ai di mite wo gada be mite wo ibatar badi aham bana bharat sangvidhan da ei chidul change basi rado ondok tai kana ondok ba manipur ongadol koi parents ekti ado asi la kadori mayam se awaba saitai academy ki akoi phangir so manu onhora kadoni jam alu ko fibam ne akoi fibam se amara manu na ai hightening badi lo nama asamba manipur se miti leba ko gida manipur position kanila kani hai do manipur da 10% bhauna akoi lam lai roi ai di miti leba kai hogi ate remaining I did 90% in the Atopon Zakari. Akwai bibong kalai lakon. Akwai ta du wo se na wo se khanna daga. Atum bodol academy, atum bodol tawla academy, ado di soidana. Ori sort asam dai di. Akwai MLA bete mantri leite. Aruna maduna akwai kan wagi side position ya parent organization state ki. Masina hai di asam women na mukko raga. Hai di ko kari mathau tai kari taw madu kan to wa nai to raga madu lo ko ga ko hindu imi akoi lamjang kasulai ta lamjang put hadi katha awum tang pi ba katha awum ba satak awum da sahi kuntra changhan da na thamami ni ji jene kha jengon bi le tin mata kara chalan ni madu gom do ngasi di hadi mateng ina ngasi lambi phale asi sahi awum ga tara tang na lan teng na ga hai ko to raga madu long program dia apa yang lebih paling ningkat tentangnya asini apa position ma ai matam sang lavya ro nasi lakiri ba apa bongo saitos konon general secretary loina na position di outgoing then awegi incoming president loina mayam dai ai program jadi mayam na ai masih engkak bahai ni je wa pemjelo chala yang